Gde god stvarno da sviramo, otpevamo Jovana Jovanke. Taka? I uvek ispričamo priču o Makedoniji. Ja moram samo se nadovežem na ovu njenu priču. Slobodno. Svugde gde odemo i odsviramo Jovana Jovanke, znači od Slovenije, Bosne, Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Inostranstva Kada i to. čuju Jovana Jovanke, svi ovako stanu. Prvi nastup, evo da vam kažem, znači svirale smo ovako, WC je ovde bio, ko prođe u WC, meni udara gitaru. Ja sviram ovako, ovaj do WC, ja ovako, ovaj do WC, ja ovako. To je istina. Istina. Dobili smo ponudu da imamo nastupe u Crnoj Gori. Dobro. I bilo je, jao super, idemo, skupile smo se, rekli su nas, zvali su nas, kaže pa kako da vas tamo najavimo i mi kažemo onako, pa Dream Girls. Nek bude. Nek bude. I kažu oni, jeste sigurni? Mi kažemo sigurne. I dolazimo u Podgorici, stoji veliki plakat, piše Đevojke iz snova. Опа! Последните 15 години имам привилегија да ги интервјуирам некои од најинтересните и најдокажани луѓе од Македонија и регионот. Учев многу од овие разговори. И добивав инспирација за сопствениот професионален пат. Со мојата работа надвор од 1 на 1 и со многуте лични и бизнис релации и пријателства низ годините. Оваа сезона се радувам што ќе одам уште подлабоко во личноста на моите гости. Сакам да дознам што ги вади од такт, што ги води низ животот и што научиле низ него. Ова е 1 на 1. Добре дојдовте во сезона 15. Кој го даде името? Мислам за Фрајле зборуваме, не за другото име. Pa mi smo same nekako to mozgale, šta ćemo tada. Bile smo u stvari snimile te neke kavere. Добро. 2009. I А, па добро, тоа било како шоурил, како за да може да покажете. Еве кои сме, што сме. Па да. Da bi kao dali nekim gazdama lokala. A pa nismo mogle da se zovemo Đevojke iz snova, stvarno. Ne. Bar zbog Google-a, ne mogu kad nas googlaju tamo svašta izađe. Da, i onda je u stvari trebala, mi smo želele da kada se kaže to ime da se zna da se radi o ženskom bendu koji dolazi iz Vojvodine. Jer mi u muzici imamo isto to neminovno, umetnik kada potiče iz bilo kog kraja, on mora kroz njega da prožme taj kraj i u muzici. Mada ljudi ne znaju ovde baš kao Frajla, šta znači. Vojvođanski, novosadski što? Gospođica. Така? Od Frojlin, kao nemačke će Frojlin. Од германизам е тоа. Da. А ова Д? Beatles. Da budemo popularne kao The Beatles. Znači baš Beatles je inspiracija za da, to. Da, Beatles jesu bili inspiracija, jer to smo se mi onako interno našalile kao hajde stavimo D, pa ja zamisli kao budemo kao Beatles. Kao zamisli svi nas znaju. Kao. Da, zamisli. I eto svi nas znaju. Ali bilo je i ono Sose i Sose i Lale. Da, bilo je, ne znam da li znate šta znači Lala Sosa. Kod nas u Vojvodini, vajde možda i više u Banatu, muškarac, kaže se Lala, Vojvođanin je Lala, on je onako uvek krupan, to imate one ilustracije i Balašević je pričao o tome, a Sosa je njegova žena, ali nekako kaže se, Sosa je uvek gospođica koja voli da pojede i to joj se vidi, a Frajla je gospođica koja voli da pojede, ali to joj se ne vidi. Dobro. Čekaj da pitam, jesam ja Sosa ili Frajla, šta sam ja? Frajla. Spadam još uvek u tu kategoriju, jel? U kategoriji si Frajla. Да, се оки. Се оки. И еве почнувате и клибедих и така натаму веќе ги засакуваат авторскиве, сигурно тука многу сте горди поради тоа. Веќе познати сте се по своји лично песни, по оној момент првиот кога публиката ја пее песната што си ја напишал, сигурно е тоа преубаво. Pa ja mislim da nismo mi baš, nekako smo mi bile u tom svom balonu tad, tih godina, znači to 2009. 10. Puno smo radili, puno smo svirale, nastupile, nekako smo bile mi u svom, ti ne shvataš šta se dešava, tek kad vidiš sebe na televiziji, kao ju vidi ja,
mi... Da, to je vreme кога нема баш толку многу, нити, не знам, Инстаграми, тоа нема ништо, Mi smo нема bila ни prva Facebook. generacija YouTube. Mi smo bila prva generacija koja je... Тоа ќе има MySpace, што има? Кој знам? Da, MySpace, High Five. da. Pa da, ja sam to bila pričala, ja sam tad otvorila stranicu The Frajle i lajkovala. Prva. Sama sebe. Sama sebe, lajk. Bravo. Jedan lajk je bio. Mislim da je i prvi album kada je izašao, to je bila 2012. godina sa svim tim pesmama, također smo se našalile, promociju sam napravila u istorijskom muzeju. Niko nije pravio promociju, mislim, ljudi prave promociju u klubovima i tako. Mi smo našu promociju napravile u muzeju. Čija беше ideјата? Zato što smo htjele, jako nam je to bilo zanimljivo da to bude jedan istorijski album u istorijskom muzeju. Onako skromno, vrlo to htjele. I pokačile svoje fotografije. Mi smo to htjele. Već smo istorija. Jer, znate kako? A već je istorija. Postoji jedna stvar koja se zove želja i vizija. Kada zamislite recimo sebe da ste negde na nekom vrhu ili da imate neki koncert, da recimo stavite, kako zažmurite i sanjate da imate recimo koncert negde veliki. Ja kada sam se doselila u Novi Sad 1997. ja sam prolazila pored Srpskog narodnog pozorišta i videla plakat, tad recimo je bila, ne znam da li Josipa Lisac ili neko. Ja sam stajala kao student, upisala sam psihologiju. Ovako sam maštala, kako bi ja voljela da je moj plakat tu jednog dana. Kako bi ja voljela. I ja kada sam legla da spavam, ja sam svaku noć pomišljala kako je divno i kako bi voljela da sam na toj sceni. Mislim da te stvari, i kao što smo mi napravili promociju u Istorijskom muzeju, vi kada imate jedan san, vi možda put ne ide nikada ovako pravo. Imate nekad skrene, pa ide, pa slepa ulica, pa moraš da se vratiš, pa ide trn, pa ovo. Ali vi znate da tamo negde kada legnete da spavate, to svetlo svetli i dalje. Vi morate da idete ka tom svetlu. I jednostavno mi smo se možda našalile iz neke radosti, iz zabave, ali tog trenutka je taj album stvarno postao to. On je dobio tog trenutka, stvarno ovo govorim ne zato da bi to zvučalo pretenciozno, ali tog momenta, 2012. i 2013. Naš prvi album sa putovanja je osvojio najveće nagrade. MTV 2 nagrade za spotove, za najbolju pesmu Fina, Pare vole me, Štiklice i Hlibedih. To su sve pesme koje su tek u narednih godina, ovo je bilo 2012, u naredne recimo 2 godine, sve nagrade na prostoru bivše Jugoslavije je taj album počeo da osvaja. Nama je bilo smešno kao u Istorijskom muzeju, bilo nam je, ali je u stvari stvarno smo napravile to da svojom vizijom smo privukle da se stvari dešavaju i naravno delanje. Vi morate da radite na svojim željama svaki dan. Ne možete da ih pustite tako. Naravno, postoje jedan faktor koji se zove sreća. A dobro, еве да речеме, станувате популарни, почнувате концерти да имате. Ако не се лажам, немате менаџер, така? Не. Кој ги договараше? Како одеше таа работа? Pa imamo našu Jovanku. Tada su Nevena i Marija sedele, pregovarala ono bad cup, good cup, znaš, mi smo stvarno, ali to ono što je Nevena rekla... Uglavnom sam ja bila bad cup. Bad cup. Ali moraš ti da grešiš. Ti moraš i da grešiš i da ne govoriš loše i ovo i ono, pa kako drugačije kad Кој беше прв голем некој концерт што беше баш онака предизвик за вас? Еве да речеме дома, еве во Нови Сад. U Novom Sadu, u Srpskom narodnom pozorištu. Kako izgledaš organizacija? Sad ću isto ispričati jednu anegdotu. Mi, pošto smo svirali u klubovima, ti klubovi su bili, kao što smo već pričali, puni. I sad smo mi već znali da mi možemo da napunimo jedno Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu u kom sam ja toliko maštala. I mi dolazimo kod tog direktora, Marija i ja, na sastanak i mi kažemo, mi želimo da imamo koncert Srpskog narodnog pozorišta. Svi žele. Mi kažemo, mi želimo stvarno. Kaže, devojke, da li vi znate, da li imate vi neku firmu? Mi kažemo, kako nemamo.
Da li vi znate da se plaća zakup sale, rasveta, ozvučenje? Pa kaže, dobro, ništa, kaže, nije problem. Kaže, dobro, koliko ćete cenu ulaznica? I mi tada kažemo cenu ulaznica koja, recimo, sve najveće tu zvezde koje su, mi isto tu cenu kažemo. Tak. Kaže on, to je nemoguće. To je nemoguće, vi nećete prodati salu, ali vi znate da vi morate platiti zakup i sve, ne smete ništa ostati nikom dužni. Mi kažemo, nećemo nikom ostati dužne. Koja nema da vi se prodat kartice, da ne bi da nesu vi kažu. Da, kaže on, dobro, kaže, razmislite da spustite cenu karte. Mi kažemo, ne dolazi u obzir. To je ta cena karte. Kaže on, onako, posle on isto priča, kaže, Gospode Bože, ko su ove? Kaže, šta je ovo? Ništa, kaže, vi to meni potpišite sve na papire, pa ćemo mi. I stvarno, i što je bilo još luđe, to je u martu mesecu bilo, a nama izlazi album u septembru. Znači, mi smo koncert pravile pre albuma. I svirale nove pesme. Svirale sve nove pesme. Šta se desi? Krene prodaja, ludilo. Idu karte, haos, prodaje se sve, ovaj sigurno čovek gore u kancelariji u čudu gleda šta se dešava. I ostalo je možda još 7 dana pred taj koncert i ostane jedna količina karata i sad ja kad se zbrojim, sad već me malo iznoji, ona je obliva. Ipak onako sve je sad na granici, treba da se sve rasproda. Da bi to moglo sve da se pokrije i tako dalje. Nema kakvi sponzori, kako što ništa, nula, ništa. To je karti i to. I sad, međutim, nas su pre toga zvali, mi imamo neki nastup u Sarajevu. I sad mi smo u Sarajevu, a ja ne mogu ništa iz Sarajeva sada uradim, jer sve se tamo dešava u Novom Sadu. I ja se setim jedne prijateljice koja je tada u Novom Sadu bila jako popularan DJ. Ona je radila kao DJ i imala je puno konekcije. Ja nju nazovem, ja kažem, slušaj, treba nam pomoć. Kaže ona, kakve pomoć? Ja kažem, treba nam još plakata, još da se prelepi Novi Sad, da što više ljudi sazna, moramo prodati koncert do kraja. Kaže ona, nemaš nikakve problema, ja ću to srediti, ja imam prijatelja, ima štampariju, sad će ovo mi još štampariju. Šta hoćeš na plakatu? Pa ja kažem, logo. Ja logo stavi Frajle, Mart, Srpsko narodno pozorište. Kakav ćeš, kaže, ko je? Ne znam, ja kažem jednostavno nešto, kad se vidi iz daleka, da se vidi da je to. Nemoj mi komplikovati dizajn neki, nešto normalno. Kaže ona, sređeno. Ljudi, vraćam se ja iz Sarajeva, šetam se Novim Sadom, kad ja vidim ko je umro? Neko umro, ceo grad u crnom. Ceo grad crni neki plakat. Ja mislim se ovo sigurno neko bitan umro. Čim je kuku, majko, Božija. Kad sam se ja približila. Ovo izgleda, samo da kažem, naš logo. Ona kao bundeva. Kao krst izgleda ovako. Kao krst iz daleka. Lele. Kao ovako crni. Ja kad ono piše Frajle, kad je mene... Ja, dobro me srčka nije strepila. Šta je ona? Ona je crni plakat i bela slova. Namesto obratno. Bože me oprosti. Ovako se. Tako i ona kao onoj okvir, kako od one umrlice što ima, okvir. Ja njoj kažem, pa jesi ti normalna? Pa zašto crni? Zašto nije beli plakat, a crna slova? Kaže ona, jesi rekla da se vidi? Jesi rekla da se vidi? Evo ti sad. Ljudi, svi su karte kupili, nema šanse da ne vidiš. Rasprodat koncert bio, nemaš šta ti prolaziš centrom. Svi te dozna. Direktor, posle toga smo otišli tamo jer se potpisivao ugovor, ovako mi ulazimo, kaže on ovako. Bravo. Čestitam. Nikad u životu više nikom neću reći koliko je cena karte. Tako, vaša rabota. Bravo. Bravo. A još jedna pesma od toj album. Znam neka i луѓето ќе сакаат да чујат. Оставаме на вас, еве, по ваша желба. Или што сака публиката од тој албум? Hoćemo tamburaše? Може? Може, вика. Браво.
Ali ja imam jednu želju. Da pevamo svi zajedno. Može li publiko? Jeste spremni? Svirajte tu našu pesmu, evo nas na istom mestu. Svirajte po mojoj duši samo malo nežnije. Pevajte tim tužnim glasom, žalim ja, za ovim časom dajem sve. Samo našu pesmu opet svirajte. Ajmo! Dobro večer, stari dobri tamburaši, žena koja sama pije, to vas plaši. Priđite, zvuk violine šapuće ime, laku noću reći vama kada svane, još sve pesme naše nisu ispevane. A za kraj srce nek plati koliko košta zaborav. Hajde, bogat, šta će ti? Pa sad ovi 10 sviraj nove što rade, šta će ti? Adrenalin koji se tada desio, taj osjećaj je bio fenomenalan. Ja sam stala, meni su same suze krenule. Sunce o tvoj Te rusi kosi. Ajde. После напорно снимање, со 300 предвидени и непредвидени работи, се што ми треба е овака момент насамо. На здравје. За многу мир и релаксација. Ние сме одличен пар. Кога болката ќе настапи, Блокмакс Дуо е тука за нас. Блокмакс Дуо – ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта со Блокмакс Дуо од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. Имлек протеин пудинг. Практичен и вкусен оброк за твоите мускули. 20 грама чист млечен протеин, без додатен шеќер. После тренинг, земи пудинг. Јака комбинација. Одберете го својот пакет и осигурете го домот. Триглав осигурување. Со секој чекор што го правиме, ги изложуваме на светот и им помагаме да изградат издржливост. Од таа причина, инспирирани од 50 години истражување на мајчиното млеко, Аптамил Про Нутра 3 содржи витамини С и Д за поддршка на имунолошкиот систем на вашето бебе и нутри влакна. Аптамил Про Нутра млеко за мало дете. Ваш живот, наша наука. Голден Арт наградна игра. Купи дом, освој стан. Од 24 јуни со купување на недвижност од Голден Арт си обезбедуваш учество во среќната лотарија за нов стан во прекрасниот Каредо комплекс во општина Карпош. Уникатната можност трае до 23 јуни. Промени го животот на многу подобро. Купи дом, освој стан. 18 години Голден Арт. Дозволи да те понесе. Златен даб.
Избери го твојот Hisense телевизор. Истражи ги 4K, QLED, ULED, mini-LED технологиите и почувствувај возбуда во секој кадар. Hisense, официјален партнер на UEFA Euro 2024. Март, месец на ботокс во ординација доктор Анчевски. 25% попуст на сите третмани со ботокс. Избришите ги брчките и кажете стоп на прекумерното потење. Јавете се и закажете термин 02 321 6608. Срцето на главниот град на Македонија, ВФЛП Фонд Менеджмент стои цврсто како инспирација за иновации и доверба во финансискиот сектор. Водени од тимот искусни професионалци, ние не управуваме само со вашите средства, туку создаваме наследство вкоренето во сигурност и перспектива. Инвестирајќи во над 1000 квадратни метри врвен деловен простор, ја потврдуваме нашата посветеност кон Македонија и овдешните клиенти. ВФЛП Груп, за посветла финансиска иднина на сите. Пробај го новиот неодолив вкус на пудинг. Имлек протеин пудинг со вкус на солена карамела. 20 грама чист млечен протеин со низок процент на масти. Солена карамела. Ќе почнеш да тренираш поради неа. Ние сме одличен пар. Кога болката ќе настапи, Блокмакс Дуо е тука за нас. Блокмакс Дуо – ефикасен при главоболка, забоболка, мигренозна болка, болка во грбот, ревматска и мускулна болка, болка при помали артритични состојби, ублажување на симптомите на настинка и грип. Двојно дејство до целта со Блокмакс Дуо од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, обратете се кај вашиот лекар или фармацевт. А сега пораки од нашите партнери, чајот Релакс од Good Nature представува мешавина од специјално одбрани билки збогатени со витамините B3 и B6, што го прави овој чај одличен додаток во вашиот ритуал за релаксација во секој дел од денот. Витамините B3 и B6 придонесуваат за нормална функција на нервниот систем. Со една шолја чај ќе внесете 15% од препорачаното дневно внесување на витамините B3 и B6. Чајот Релакс од Good Nature е секогаш добредоден за вас и за вашето тело. Може да се конзумира во секој момент кога ви се потребни спокој и релаксација. Lenovo Legion Slim 5 е ова. Тоа е врвен лаптоп за игри. Го сакаат најприверливите геймери. Inet е овластениот дистрибутер и сервис за Lenovo. Ако сакате топ гейминг искуство, најдете најдобра понуда за вас веднаш кај Inet на inet.mk, а за секој купен Lenovo лаптоп од Македонија, во рок од 15 дена од вашата фискална сметка, дојдете во овластениот сервис Inet и приложете го гарантниот лист и фискалната сметка и ќе си добиете ова. Гратис Legion Gaming Mouse. Најдобриот маус за геймање. Патувате многу. Ако ја тргнеме она 2021-2022 тука корона, ако го тргнеме тоа и не зборуваме за тоа, вие сте на пат можеби колку, 13 години, 14, Ми 15. живеемо прави номадски живот. Рок-н-рол. Едино е тоа била нека пауза корона. Само тоа, да. Само тоа. Али ајде тоа да го трнеме на страна, баш и не е некоја убава работа за присеќавање. Како се организирате на пат? Пример, кој е за што одговорен? Имате ли некој поделби, еден, не знам, логистика, гледа организација, друг, не знам. Нате углавном вози. Така? Ja sam, jako propadnem kao muzičar, bit ću kamionđija. Da, ja imam onako karijeru, neko imam onako baš kilometražu. Nemaš gajle, primjer, dolg pat nekoj? Da, i uopšte to nekako ja sam verovatno u kondiciji. A sa što odite, kombe? Ne, idemo autom, ide naša saradnica Jovanka. Dobro. I Jovanka i Nevena su oko organizacije, znači da mogu da stave ovako telefone,
Ja sam nazad zadužena za atmosferu. Ali recimo, meni je Nataša... Ja pričam, samo kad ne pričam, onda znaju da sam zaspala. Tako samo a desi mi se ovako spavam i sad oni nešto pričaju, a ja se mislim, samo da ja vama nešto kažem. Ne mogu da izdržim da ja ne budem u toku. Ali Nataša je stvarno neverovatna. U stanju je recimo da 10 sati vozi, recimo idemo za Split ili negde i da posle toga kada stignemo na tu destinaciju, ona kao da smo sad krenuli. Bravo. Ona apsolutno to nego može sekoj. Ok, a sad idemo nastup, idemo, nema odmora. Ajmo! A dobro, znaš šta, ja mislim da je nekako stvarno sve nekako predodređeno. Ali eto, i različite smo. Nevena voli da ustane rano, Jeca i ja volim, ja možda zbog vožnje duže spavam. Sigurno zaradi toga, da. I spavam onako i treba mi da se naspavam ozbiljno i onda sam ja mogu šta hoćeš, samo mi nemoj dirati u san. Ali smo različiti po tom pitanju, različite kafe pijemo. Onda znamo na koje pumpi treba da staneš, na koje je dobro gorivo, šta se jede. Imali smo par puta vozača. Ajde, dobro. Majko moja. Ne je to. Pa ne mogu da pričam ništa onda. Točno. Treba gluvo nem da dođe i onda može, ali to ništa. I onda smo rekli nema šanse. Ne, neka si vozi. Nekada, šta za on tu pola stvari ne mogu ni da kažem, ja ne mogu da ćutim. Posle koncerta. Kako izgleda frajer? Adrenalin je toliko jak da vi niste, zašto svi, na primjer, velike zvezde ili ne znam, ljudi koji siđu sa bine, ti nisi uopšte u ovo realno, tebi treba vremena da se malo spustiš, jer adrenalin je snažan. I zato ljudi traže tu odstupnicu, čekaj, pusti me malo, pola sata da odomorim od koncerta, pa ćemo se i slikati i sve i ovo. Kako izgledamo u backstage-u? Ajde sad da pokažemo. Mir, koncert! Završio si koncert, a nas tri ovako. Kao one žabe, nisu to, da ne shvatite pogrešno, to su predivne stvari. Jedino što stvarno od ogromne količine, naravno, ljudi, jer mi dajemo sve od sebe. Znači, to je za sekovo. Ne bi bilo normalno da ne je taka. Ne postoji na sceni zadrška. Vi ako pravite, ako izađete na scenu i mi od vas nešto sakrijemo, to se oseti. Znači, vi ćete to osetiti. Znači, mi ostavljamo što mnogi umetnici kažu, nismo mi jedine, vi ostavljate na tim daskama, na to sceni, vi ostavljate srce, ostavljate svoju dušu i mi razmenimo za to vreme ljubav kada je koncert. I ta emocija je toliko snažna, to je jedinstven osjećaj koji ja mislim, evo sada i kada je bila ta pauza koje smo imale i nekako nisu bili koncerti, mi smo svirali, viđale smo se stalno, svirale smo u stanu, bilo je bez publike, bile su društvene mreže. Prvi put posle toga kada smo kročile opet na stage, adrenalin koji se tada desio, taj osjećaj je bio fenomenalan. Ja sam stala, meni su same suze krenule, jer shvatila sam zbog tog osjećaja se bavim ovim stvarima. I to na neki način je stvarno jedinstven osjećaj koji nemoguće je opisati. Ja kažem da smo mi u stvari, ti si nekako, ne možeš protiv toga. To ti je kao neka vrsta, kažem, adikcije nečega. Neka mega energija. Jeste. I ti jako mnogo... Stvarno, ti možeš i da staneš zavisen od toga. Jeste. To je on imao, ne znam, u filmu Elvisa Prislija. Ona scena. Kada je on sa svojom ženom, on je sišao sa bine i ona onako sama u sebi govori: nikada moja ljubav neće biti dovoljna. Bavimo se najlepšim poslom na svetu. Kada izađete na ulicu pa vas prepoznaju sa osmehom uvek, u lepom. Zamislite, radim u parking servisu. Ko bi me, svi bi rekli šta ti tamo. Ne piš. Neko mora i to da radi. Neko voli to da radi, da, ali ja sam presrećena da sa osmehom nas prepoznaju u nekoj lepoti i nečemu što znači da ipak ta radost i ja mislim da je to neki najlepši. A насмевки такви сте гледале многу и сте настапувале на милион места, да не ги зборуваме.
Дај некои што се специфични да ми ги спомнете. Пример, не знам, кој е некое најоткачено место каде сте настапувале? Не знам, во авион имате настапувале. Во авиону. Чекај се, која е публикава во авионов? Како било тоа? Путници. Nastupali smo, to je bilo u sklopu festivala, avion koji je išao po posetioce tog festivala, goste do Londona, znači Beograd-London, London-Beograd. Oni su dolazili na festival i jednostavno mi smo to je bio čitav performans, mi smo ih dočekale. Nataša je pevala na onom mikrofonu. Što više planski, taka, ne je to? Ali da, jako je, zvuk je tamo kao vakum i onda smo išli od reda do reda da pevamo jer zvuk uopšte ne odlazi. Onda smo morali tako da bi nas svi čuli, išli smo... Svirale smo u Evropskom parlamentu u Briselu, New York Lincoln Centar, u Brodu dok smo se vozile Senom i gledale u Eiffelov toranj. Svirale smo u manastiru, vrtiću. Kade? Koji manastir? To je bio u Crnoj Gori jedan manastir. Starački dom bolesnima od raka. U bolnicama, svirale smo stvarno u raznim nekim životnim situacijama. Prosile smo jednu devojku, pomagale smo jednom momku da isprosi jednu devojku. Uspešno veše? Uspešno. Svirale smo klincima, bebama, starim ljudima i sad nedavno u jednom staračkom domu u Zagrebu. Predsjednicima. Izogu. Mislim da stvarno, recimo u nacionalnom parku u Hrvatskoj, jednom predivnom nacionalnom parku gde okolo su vodopadi, šuma, mi smo u sredini ostrva bile, imale smo tu koncert, to je bilo isto onako jedan poseban doživljaj i događaj. Sте биле на многу места, ама кога си доаѓате дома, дома си е дома. Така? Тако е. Ајде да се подсетиме, односно, нас да не подсетите на некои... Само ми е идеја, не знам дали можеме да ја оствариме, да направиме некаков микс на некои домашни такви... Vojvođanski neki. Tako nešto. Kako drugačije. Možemo tako da Mi napravimo. inače planiramo i krajem godine da nam izađe album. Dobro. Tradicionalni, još jedan album tradicionalne vojvođanske muzike, zato što smatramo da su neke pesme možda pomalo idu u zaborav i nikako ne damo da se to desi. I trebaju ljudi prosto da upoznaju i da se vrate te pesme. Mi smo uradili malo drugačijem aranžmanu. Секоја чест. И одличен пример сте за тоа и на други би сакали да го следат тоа. Наистина, тие стари песни, ја многу ми е мило, например, кога прават обработки нови, па не знам, ремикси, хаус, ваков, таков. Ovo treba da se čuva i to je neko blago koje jedino... Само нека се рециклира домашното и мора да го правиме тоа. Да не го заборавиме никогаш. Да, браво. Значи, војвоđanски микс. Da čujete kako je kod nas veselo. Moja mala nema mane i niko nema tako lepe Dragane. Moja mala nema mane i niko nema tako lepe Dragane. Nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane i niko nema tako lepe Dragane. Kad zagrli, kad poljubi, u ljubavi sva se ona izgubi. Kad zagrli, kad poljubi, u ljubavi sva se ona izgubi. Nema ona nikoga, ona voli samo mene i još. Moja mala nema mane i niko nema tako lepe Dragane. Bobake, cigane moj, sviraj mi ti opaj. Bobake, cigane moj, sviraj mi ti. Ja ću tebi pevati, ti ćeš meni svirati. Bobake, cigane moj, sviraj mi ti. Šampanj ćemo otvoriti i popiti. Živeli! Šampanj ćemo otvoriti i popiti. A kad dođe onaj čas, šampanj oborit će nas.
cigane moj, sviraj mi ti. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. Evo banke, cigane moj, sviraj mi ti. Bravo! Nema ona nikoga, ona voli samo mene jednoga. Moja mala nema mane, niko nema tako lepe krake. Bravo! Eto, dođite nam. Dođite i vi nama. Šta još Што го прави настапот не добар, туку лош пример. Дали, бидејќи секој некогаш има настап, може би не е лош, ама да не е задоволен или нешто. Кои се тие некои моменти, пример, за вас? Pokud nije dobar zvuk. Тоа знае да извади од колосек. Tonac mora biti stvarno inženjer zvuka, a ne neki tamo da nešto tamo čačka. Nama je to na bini... Znači umetnica mora biti zdrava i tonac da bude dobar. Tako je. Tonac mora da bude pilot koji vozi taj avion. I zato što vi kao publika čujete jedan zvuk, a mi na bini čujemo skroz nešto drugo. Nama mora biti prijatno, mi se moramo čuti naše vokale i bend. A ne nazad, du, meni ovako, ja ne mogu, ne čujem ništa, onda smo uznemirene i tako, ali to je... A isto i секој сака различно, така? Некој сака повеќе да си слуша вокал, некој сака повеќе да слуша инструменталот или што и да е. Така да тонецот, значи. Океј, тоа е една работа. To je to. Na primjer, nama se dešavalo nekad ranije, naravno, kad smo bile mlađe, da nas angažuju neki ljudi koji, na primjer, ne znaju uopšte šta mi sviramo, nego su nas angažovali jer smo mi kao sad popularne, tu nešto smo aktualni. To je obično korporativni zabavi, tako? Da, nešto je bilo, mislim da su bili neki stranci u pitanju, nekada, nemam pojma, neka ko je ovde najpoznat pravi? Uglavnom, desilo se to da su oni ljudi, ne znam koliko je tu bilo ljudi, oni su nas skroz utišali. Znači, mi smo svirale bukvalno kao nas, to ja mislim da je onako potpuno blesav neki osjećaj. Oni su nas angažovali, znači nas treba to sve organizovati, treba mi da dođemo, treba platiti, treba sve... Gde samo mi da dođemo, možda je bilo bolje da smo sedele, ništa, smo samo uzeli možda vino i pile, nego da smo, ali stvarno... Dojdovme kao gosti, znaš. Ja onako gledamo se, mi međusobno, rekao, toliko su nas smanjili da su oni vjerojatno hteli da pričali nešto, ali bilo bitno da mi sviramo. To je bio tako čudan osjećaj, kao nešto sve, kao, zašto smo mi sad ovde? Ali to je, recimo, mislim da je to svakom muzičaru, umetniku ili neobično i mislim da to nije lepo ako ljudi dođu negde i ne slušaju muziku. U redu je da se, kako kažem, vesele vamo namo, ali to je, mislim da je neprijatan osjećaj nama, da se desi da si negde, da si tako angažovan, a da onako kao, pa onda bolje da te ni ne angažuju. Ама мислам дека тоа е онака природен пат што треба да го извади еден музичар, сите овие работи да ги види. Све е ситуација. Да, се да искуси, да направи. Мене ми е, да речеме, по-чудно и веројатно многу поголем предизвикот кај овие звезди што доаѓаат од реални шоуа или нешто кои што реално немаат искуство од терен, кои што не свиреле, не гледале публики, клубови и сега одеднаш се големи звезди. И нивниот прв, да речеме, настап е пред 5000 луѓе. Pa da, i jako je posebno ovde kod nas na Balkanu. Mislim da ko ne prođe svaku binu i svako mesto ovde na našem području... Mu se gleda. Da, jer je stvarno je specifično. Prvo, različite su i mentaliteti od zemlje do zemlje, različite su mesta gde se nastupa. Mi smo nekako ceo taj put za ovih 15 godina i od klubova, od recimo nekih velikih privatnih zabava, eventova, velikih svetskih bina, eto i u New Yorku, Lincoln centru, gde nastupaju najveće zvezde. Mi smo sve to prošle. Ima naravno mnogih nekih situacija i komičnih i tako, ja neću zaboraviti, na primjer bio jedan nastup u Bosni gde u toku nastupa nama ispred mene monitor je prestao da radi. Aha, ovo zvučnikov. Znači ovaj zvučnik gde mi čujemo, on je prestao da radi i od 2 monitora jedan je prestao da radi. Znači, i sada ne se slušaš?
Ništa. Ja ne čujem ništa, nego po osjećaju znam šta one pevaju. Gledamo ih kako igraju i sad ja njima kažem ovako što više da ja znam onda kako da ja, kad ona ona isto tako. I sad ja pa i to je iskustvo. Ja ljuta, silazim Sabine, sve publika, sve to divno, ima tome jako dugo. I ja ljuta kažem tom organizatoru, da li si ti normalan? Da tebi od 2 monitora jedan se pokvari. 50%. Kažem, još što si nervozno. Lavo. Pa to je, znaš ti kakva je to žurka bila? Pa mene ljudi zovu da dođete opet. Pa šta, možeš me od 2 monitora jedan, pa ima jedan. Šta nisam taj jedan? A jedan! A zamisli ni jedan. Dakle, kad je Duja došao, isto je negde u Bosni bilo, pa ne rade dirke, čovjek ne može to, pola dirke ne radi. Kaže, ljudi boli ovde ne, hajde bogat, šta će ti, pa sad ovi 10 sviraj na ove što rade, šta ti baš ti, šta si navalio na ove što su upale, brate, mi što si, preskočite. Evo ti imaš drugi. Naš mentalitet ovde, to recimo, sjećam se da smo pričali jedno sa jednim koleginicama koje su dugo svirala u Nemačkoj i tako negde, kada su došle u neke nastupe ovde na Balkanu, one su samo imale jedan nastup i više nisu svirale. Zato što jednostavno, na primjer, pravilo im je to veliki stres. Neko ti dođe, naruči pesmu, ajde Jarane, šta ti me, daj ti vozić neki, daj ti. Da, daj vozić, daj malo da, i tako. Ali negde, mi smo uvek tu gledali, nama je to uvek stvarno bilo jako zabavno. I negde mi smo takve i nismo te situacije, naravno, postoji određena doza, moraš biti profesionalno u svom poslu i sada su naravno veliki koncerti i sve to. Ali nekako te situacije kroz koje smo mi prošle su stvarno jako, jako zabavne. Kažem, na Balkanu je stvarno, svi smo mi vrlo poseban. Ovdje ispeče zanat u svet, može da ide, taj je doktor nauka. Da, pa ima vrski i do agolot, onaka od koji agol gledaš. Ako gledaš pozitivno, ke se nasmejeme, okej, ako ne se neli сега сето тоа, леле, видели што ми рече, видели како. Да. Веројатно полесно поминуваш. А вие сте такви. Да. Mi ovako kažemo, vidite, samo se završi koncert. Спомнавме за старите песни и за потребата да ги чуваме, нели, сето тоа, а мене ми е особено драго кога гостите во емисија пеат нешто од Тоше. И навистина мислам дека треба Тоши како Балкан, но и како Македонија посебно да го негуваме неговиот опус и што повеќе да си се подсетуваме на него. Навистина беше еден и единствен. Го запозна некој од вас Тоше? Го запознавте? Nismo, Немавте прилика. Океј. Ne, ali da smo imali priliku, sigurno bismo sarađivali, sigurno bismo radili, to je sigurno. Преработивте една песна, така, до сега е само таа, Во коси да ти спијам, така? А која друга песна да би преработиле би била избор? Pa možda Igra bez granica. Da, Igra bez granica. Dobro, to tebe. Mislim, on stvarno ima dobrih pesama. Teško. Da. Recimo, baš Vokosi je nekako prijemšiva za nas. Za 3 glasa. Legnuva za frajna. Tako je, da. A on je ipak bio solista, pa nekako, mislim, baš morao da se urodi aranžman posebno, ne znam, Tajno moja i mislim, stvarno te njegove pesme su... Soncevo tvoje te rusi kosi. Može i to. Ovo zvuči odlično. Da, to je da. Ajde na vas ostavam. Da li Во коси да ти спијам, дали сонце, како сакате? Hoćemo Во коси. Во коси да ти спијам, во зора да te budam, za tebe ako treba se da izgubam. Zaboravi drugi oči, drugi nežni
zaboravi. Nateram da gi frlam svite striki neizini, da raščistam su spomeni, da gi varam te noki tvoj teče kori, tako pream su tenovi, voko si da ti spijam, bez prestan da te ljubam, od tvoj odnežen dopir da izludam, voko si da ti spijam, pozora da te udam, za tebe ako treba se da izgubam. Bravo! Hvala vam. Браво. При крај сме со муабетот. Ево уште неколку прашања. Колку време посветувате на тоа намерно кога сте дома, да сте дома? Да сте присутни со блиски, со пријатели, со... To je najvažnija stvar, mislim da imaš svoje ljude i ljude koji te znaju nevezan, koji te ne vezuju i ne identifikuju s tim što radiš. To je najvažnije. Znači porodica, da li je to porodica, partner, ne znam, prijatelji sa kojima si blizak i sa kojima možda ne pričaš o onome koga si sreli, gde si bio, nego su to neke možda običnije teme o deci, o šta si jeo, šta si skuvao, si skuvala ajvar mama ili neku supu ili nešto, da mi pričamo o tim nekim stvarima koje te stvarno, što ja kažem, uzemljuju i nekako vrate kući. To je nama jako, jako važno jer mi smo nomadi. Da. Mi smo nomadi, mi s tim koferima i živimo tako, ono što kažemo po hotelima, nama je, vrat me boli ako mi nije dobar jastuk u hotelu, jer je to moja kuća putujuća, ali ja mislim da smo mi to izabrale i ne bi bilo drugačije, da verovatno onog trenutka kad budemo htele da se smirimo, malo ćemo se smiriti, pa vidjet ćemo. Pa dobro, da, не е толку за жалење дека нели како е тешко. Не жалимо се ми, али само кажам како совет, знаеш, физички е захтевно. Тоа, некој сака да го живее овој живот, ама мислам дека не сите се свесни колку е тоа тешко. Тоа е јако е, баш тражи од човека да е физички јако здрав, да води рачуна о себе, да тренира, да to mi moramo da živimo kao profesionalni sportisti. Pa dobro, mi uvek i pričamo i držimo se mi zajedno, ali neki zašto javne ličnosti posežu za nekim opijatima? Upravo zato što im fali ta energija. To nije neka bahatost. Vi kad morate da pevate u 2 ujutru, pa vam je još javio neku lošu vest. Ne možete to nikome da pokažete i ljudi su sami u tome. To je stvarno veliki problem gde oni ili alkohol ili su neki drugi opijati, neki doping da može on to da odradi i to je masovno zašto ljudi možda koji se bave određenim profesijama posežu za tim ili se okrenu možda nekom zdravom životu i mentalno budu, jer treba putovati, treba biti odsutan od porodice, od svojih prijatelja, treba biti na putu i kad su rođendani i kad su neki ljudi koji su otišli zauvek, mi nismo bili prisutni tamo. I na neke nama bitne datume i kad su sa porodicama, mi nismo kod kuće na mnogo bitne datume. Na svojte rodendane. Na svoj rođendan, ja proslavim na bini uvek. Ali to je sve druga strana medalje, nekako svaki posao to ima. Svaki posao to ima specifičan i kako da kažem, nosiš se sa tim. Како психолог потпишуваш? Ne, za sad je sve u redu. Се објасни. Sve si objasni. Dobro, za sad je sve korektno. Za sad je sve korektno. Би било штета да не спомнеме, сакам да спомнеме за театарската представа. Нели книгата е Како сам
Kako sam postala frajla u koroni, nama je korona donela da smo mnogo stvari. To i po tome... Potom izrasna vo teatarska predstava, tako? Jeste, Nevena je producent Kako sam ostala frajla i da nastava Kako sam opstala kao frajla. Biće zabavno. Pa da, negde smo mi već pričale, kao što devojke kažu, ta 2021. je nama možda nekako prekretnica i već smo krenuli sa nekim novim projektima u smislu i kreativnosti i svega. I ja sam došla na tu ideju da Jelena knjiga već sadrži ove priče koje smo vi sad vama ispričale ovako. To se već nalazi se u knjizi i tu je nastala ideja za kabareom. Kabare Kako sam ostala frajla, sad sve ove priče na sceni igraju 3 glumice, Višnja Obradović, Isidora Vlček i Slavica Ljujić. Беше тешко да се одберат? Baš 3 tije da vidat? Pa bilo je zato što prvo moraju, vokalno su morale da se spoje kao što se spojimo nas 3. Zatim morale su da iole nekako izgledaju, Slavica recimo glumi Natu, iste su visine, plava kosa, Isidora glumi Jecu, mene glumi Višnja. To je stvarno bio jedan veliki zadatak i naravno priča je duhovita. Priča je puna humora. Pozitivno. Tako je, iako prepričava i ovu drugu stranu medalje, show biznisa, menadžera, šta se sve to dešava na putu. Menadžera. Ali nadamo se da uskoro će kabare takođe igrati u Makedoniji, Jecina knjiga, Moj kabare. Nata ima jedan isto solo projekat koji je meni sada je pre 10 dana i bile su frajle sa mnom, to mi kažemo kad se žene slože sve se može. Ja sam otvorila na svoj samostalni projekat, znači imam svoj projekat, svoj singl koji se zove Stranac, tako da možete poslušati na YouTube-u i pogledati moj spot. Ja imam podršku mojih žena, tako da to je moj projekat, Nevena je producent svog kabareja, Jelena piše knjige. Svašta nešto radimo, pratite nas, gledajte, možda možete kod nas upisati školu, gitare, pevanje i nečega, to kad se bude malo smirilo u Novom Sadu. Ali eto, snimamo sad i dokumentarac. Tako da puno stvari radimo, da. Tako da će biti jedan dokumentarni film isto svih ovih priča i života na točkovima koji se to izdešavalo baš od te 2021. do sada. Tako da će biti to u sad nekom narednom periodu, pa eto, razno. I naravno nova muzika, novi album koji sada izlazi u februaru, novih 5 pesama. I naravno dolazimo onda kod vas u Makedoniji. 13. Bitola, 15. 16. Skoplje, 17. Strumica, čekamo datume još. Eto tako. Znači уште еднаш, да, 13. март Битола, 15. и 16. во Скопје и 17. во Струмица, а ке има и уште. Има još. Znači za 16. da vam kažem, za 16. nema više karata, ali 15. za 15. još ima nešto malo, tako da požurite. Ако има нешто останато до емитување. Ќе видиме. Прави сте шампионки, многу ми е чест што бевте тука. Бе после 15 години прв пат, но не и последен, ќе дојдете. Mi smo krenule s 15, tako da sad imamo po 30. Hvala ti puno, nama je divno bilo kod tebe u emisiji. Hvala drago publici. Hvala. Ние тука, како и секогаш, ви испраќаме со најдоброто од Македонија, Good Nature чаевите се тоа и од Прилепска пивара Златен даб, тие си се тука има за секого. За крај, нешто по ваш избор. Нешто по ваш избор. До Фрајле, Аплоу 7. Pričamo da pevamo. Noća sam zora sjajna, noća sam duša stara, pašu mi tvoje ruke, ko prstima gitara. Noća sam samo žena, ne pitaj šta mi je bilo, možda mi ljubavi treba, a možda se previše pilo. Noća si moje vino, moje vino, moje vino, sve drugo zaboravim.
zaboravimo. Noćas si moja suza, moja sreća, moja tuga. Noćas si sve što imam, a sutra nek te ljubi druga. Noćas si moje vino, moje vino, moje vino. Sve drugo zaboravimo, zaboravimo, zaboravimo. Noćas si moja suza, moja sreća, moja tuga. Noćas si sve što imam, a sutra nek te ljubi druga. Noćas si sve što imam, a sutra nek te ljubi druga. Hvala vam puno. Aplauzi za plesni par, bravo. Екомак е првата македонска апликација чија цел е поттик на совесно рециклирање, овозможувајќи им на корисниците да собираат поени и да ги користат поените во маркети како ваучери. Симнете ја апликацијата Екомак, бидете совесни и селектирајте отпад. Тука ви се заблагодаруваме за вниманието и како и секогаш се гледаме следната недела 18:30 на Канал 5, реприза 11:30 некаде навечер или се гледаме на интернет. Ви благодарам публика, фала ви на вас.